I pozdrav svima ljudi, danas ovdje, danas ću vam pokazati kako da skenete GTA 3. Evo vidite, ovo doman GTA 3. Idete ovdje, znači freebook.com. Tako da, evo, free, tako. Ja već imam GTA 3. Tako da, evo vidite. Evo vidite, ovdje dole kad odete pisat će vam download, to pritisnete. Sad me se ovo spustilo. Evo sad će pristolje kad izbroji se 20 sekundi. Ovdje pa... Evo ću pisati download. Tamo ćemo sad čekati. Nula. Pritisnete ovdje na landov. Ovdje dole ću vam pisati kad se to treba napuniti. I pisat ćete, znate, ono, rani to. I kad izađete slobodno, evo, GTA. Tako da. Vidite.
Samo sad ću. I tako da, to će se tek tako skinuti. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, kao što sam i ja. Onda ćemo malo i pozdrav